aray insha arrahman no wowirɗen noon bisnillahi ta'ala miɗen jokkito ɗiɗo silsilaji ko tawata no yowodiri e sira ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. nde tawɗo noon allah tabaraka wa ta'ala o darani nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ka qur'ana faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. allah dali ko ayyo nelaɗo walla ko ayyo julɗo issano julɓe ɓen issaji feƴƴunoɗi ɗin la'allahum yatadhakkaruna fi kamɓe yoɓe wajito no gasa si ɓe jentike ɓe faami issaji ɓeɗo feƴƴunoɓe ɓe andi moƴƴereji ko ɓeɗo waɗuno ɓe andi résultat ji ko yaltoyno kon hawnaki kamɓe kadi ɓe wakkilo ɓe rewa ɗiɗo laawi ɓay haray ɓe andi koko ɓeɗa falano kon kamɓe kadi ko ɗum tigi woni ko ɓe faala yani ko dandede yiite jahannam okke natugol aljannatul firdaus. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki hay e goto e moɗon natoyta aljanna tawa ko golle makko moƴƴeɗen tun naadi mo aljanna. golle ma moƴƴeɗen ko neɓuɗa gollude ko wakkiliɗa gollugol golle ma moƴƴeɗen tun nadatama aljanna abadan. isan kon ɗum nadata en aljanna awan ɓay hiɗen wakkilade hiɗen gollude ko moƴƴi si tawina golle men moƴƴeɗe nadata en aljanna kon ɗum nadoyta en aljanna ko rahmatu rabbil alamin ko yurmede allah subhanahu wa ta'ala nden. julɓe ɓen landiɓe maki nelaɗo hay onon nelaɗo maki na'am hay min sina yurmede allah nden allah hibbi e hoore an yani o aljanna mo wonɗen nande fimu musidɓe julɓe ko mawni kon ko on janɗi kon golle men ɗe mérita nadugolle nder ton. siɗa faala a hoorayde piñande helli faɗa ha maya hara a huntaki, siɗa faala a tippinay ñande o ñande alqur'an, siɗa faala a ɗaɓɓay ñande o de milliard itta sadaka ko rahmatu rabbil alamin. jonno ko onno heɓirta yurmede allah nden ko ya gollu ko moƴƴi kon allah darama o yurmema. haray ko ɗum waɗi insha arrahman hiɗen faala jokkitagol ɗiɗo qissaji meɗen. haray hankin bi fadlillahi wa bihamdihi en wawno timmingol e issa ɓeɗo sahabaɓe mawnuɓe maketeɓe sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. en yewtuno ñanden ko senna aboubacrin feƴƴini ko honno ɓe waɗirno ko hombo laamino ko senna umar. en yewti ko honno ɓe laamorno, en yewti ko honno laamu maɓɓe ngun yaari han hewti ka fewdiɗo. naam joni noon hande senna umar ɓe feƴƴini hankin naam no wiruɗen noon ka darsaji meɗen. joni ko hombolonti senna umar ɓay pellet mofte ɗe wawata wonde ɓawo lanɗo, mofte ɗe wawata wonde ɓawo almamijo. ko hombo remplace no senna umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ko ɓeɗo sahabaɓe mawnuɓe tedduɓe maketeɓe hombo sayyidina usmana radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. hara wiwɗen arano on ko senna aboubacrin ɓennon en ardi e maɓɓe ha ɓe feƴƴini. en wondi e senna umar ha en ari en andi kamɓe kadi ɓe feƴƴini. haray hande hiɗen arde ndaren sayyidina usmana radiyallahu ta'ala anhu. joni ɗo e tawɓe laamade no gedunoɗen noon ka senna umar hiɗen faala taw andugol ko hombo woni senna usman. nde wiwnoɗen noon hande hay ka fewniɗen ɗon nde lanɗo no laamowo haray ɓe anday taw biographie makko on ko hombo woni mo kanko, est ce que himo mérite laamagol. faami haray enen ɗo en ala landagol si ɓe no mérite laamagol par ce que wona enen wawi wowlde ɗum no hecci en, walakin ko wonɗe yewtirde sira maɓɓe on ko en andu ko hombo woni ɓe bisnillahi ta'ala. ɓeɗo maketeɓe senna usman kamɓe kadi ko makkayankoɓe, ko makka woni ko ɓe jibina, ko ɓuraysiyankoɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe kafi mama soro ɓe fo maɓɓe ko ɓe ɓuraysiyankoɓe. naam senna usman ko honde to mawni ko ɓe jibina, ɓe jibinano duuɓi 7 ɓawo jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam walla duuɓi 6 yani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe hecciri senna usman duuɓi 7. haray on andi senna aboubacrin e wiwno ko duuɓi 2 woni hakkude maɓɓe, amma ɓeɗo nelaɗo no hecciri ɓe kamɓe senna usman duuɓi 7. ko honde tuma ɓe gomɗini ko honno ɓe gomɗiniri nde tawno ko woni haaju meɗen e maɓɓe wittude ka l'islam heɓi yeeso wona yewtugol ko honno ɓe wa'irno ɓawo l'islam o. amma ɓawo l'islam on ɓe wonno kadi neɗɗo tedduɗo teddinaɗo e nder leydi makka yiɗanoɗo kadi ɓeɗo no tawano e yimɓe ɓe yani wiyeten ɓe yimɓe weluɓe ƴiƴan yiɗaɓe. senna usman wonno leɗɗo ɓeɓe wonɗe yewtugol ɗo fi mum hande de wawi wide c'est l'économie du prophète muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ko ɓeɗo jogino économie islam on, économie yani julɓe ɓen kon ɗum woni ɗum ko kamɓe wonno le financier ɓe tawano parmi les financiers généraux. taweɓe ɓen si gaɗino ko ɓeɗo fewtete si ɓe fewtama kala ko mapinno fi affaire jawdi haray newike ɓeɗo ko kamɓe ɗum wasiɗen ko kamɓe jogino économie islamique on. fi hon ɗum noon nde tawno allah okkiɓe ko okkali boyi
okkugol ɓe jawdi wona un grand milliardaire waɗa ɓe suusuɗo okkugol tawa kala ko mapini ɓe fala wonde numéro 1 ɓe fala résolvugol probléme ji ɗin ko ɓe woni seydna ousmane radiallahu taala anhu hiɓe yiɗano makka ado l'islam on e hayɓay l'islam on ari hiɓe yiɗano makka en aroya yiwde ɗum har hiɓe yiɗano moƴƴa ha ɓe wi'i arabuɓe makka ɓe wi'ayno goɗɗo ahabbaka llahu ka hubbe qouraysin li ousmane ɓe innamɓe ɓen tori yo allah yiɗe o andi qouraysiyankoɓe makka fi kala hari ɓe sirkayno ɓe rewayno sanamu kono hari ɓe anduno hoore jonko allah o andi ko ɗum woni shirque ko kafidugol allah e goɗɗum wona yeddugol taw inna allah ala ko wiyete kefeero ko mo rekoni sa allah no woodi ko ɗum waɗi no woodi kafirun no woodi mushrikuna ko rekonisoɗo allah no woodi kono o rewidaymo e goɗɗum jonnon ɓeɗo hakke ko ɓe yiɗuno kon senna ousmane yimɓe ɓen ko anduno ɗum ɓe inna ahabbaka llahu ka hubbe qouraysan aw qouraysin li ousmane yo allah yiɗire no qouraysiyankoɓe yiɗiri noon ousmane saabu so ɓe yiɗirima noon haray a yiɗama en andi ɗum ɗo hari ko giggol wonno ko ɓe jogani senna ousmane radiallahu taala anhu joni noon kamɓe senna ousmane ko honno ɓe gomɗiniri ko e jungo sayyiduna abou bacrin radiallahu taala anhu ɓe gomɗini senna ousmane e senna abou bacrin har ɓe fof ko patron ɓe ko milliardaire ɓe nder leydi makka welduɓe naɓiduɓe senna abou bacrin ɓay tum ɓe gomɗini en yewtino fi maɓɓe premier point maɓɓe waɗi premier départ maɓɓe on ko argol ɗaɓɓita ɗimmoɓe maɓɓe ɓen yettina l'islam on e maɓɓe ɓay ɓe yewtike senna ousmane kamɓe senna abou bacrin ɓe maki ousmane depuis welduɗen est ce que ha hande mi haalanima goɗɗum ko tawata a hoolaki senna ousmane maki la ha hande ko wolantalan ko fop ko gonga miɗo hooli senna abou bacrin maki ko honɗum sikkuɗa ko honɗum wi'ata e mouhammad ɓiɗɗo abdoullahi on o nder on ko non ɓe noddirta ɓe mouhammad ibnu abdoullah ma zannuka bihi ko ɗum sikkuɗa e makko ko ɗum miijiɗa si minnema ya décrivana mouhammad ya sifanola mouhammad ko ɗum wi'atamo senna ousmane maki allahu akbar yani huwa rajulun salihun aminun ko neɗɗo fewɗo moƴƴo holniɗo kanko mouhammad en marawa makko wano makko on sayi senna abou bacry maki sadakta a woli gonga ɓe maki awa ene si mi yewtike ma goɗɗum fi makko a holoto senna ousmane maki naam mi holoto par ce que ko halantalan kon fof ko gonga senna abou bacry maki awa mouhammadu wi'ilan allah subhanahu wa ta'ala nelimo e ɗeɗo mofte allah waɗimo annabajo min noon miɗo hoolimo senna ousmane kono ɓe yahay ɓe miijito ɓe yahi ɓe miijiti ɓe arti ɓe gomɗini kono ala kulli haalin ɓe heɓali réponse goo si wona wiwgol awa samina wa ta'ana yani ɓe gomɗini directement e jungo senna abou bacrin donc andi en wi'uno ɓe yimɓe ɓe senna abou bacrin noddi ɓen no tawa gomɗinnoɓe ɓen yimɓe jeego weltiniranoɓe natugol aljanna hara ɓeɗo fof ko e jungo senna abou bacrin gomɗini senna ousmane ɗo no tawa e maɓɓe wiwɗen ko makka ɓe jibina ko qouraysiyankoɓe kamɓe e nelaɗo ko ɓe leñol gotol kamɓe senna abou bacrin ko ɓe leñol gotol kamɓe senna oumar ko ɓe leñol gotol wiwɗen ko e jungo sayyidina abou bacrin woni ko ɓe gomɗini ɓe ari ɓe ƴetti shahadan o jungo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam naam jonnon ɓeɗo ɓayti ɓe gomɗini nelaɗo sa sallam no yiɗunoɓe moƴƴa nde tawno ko neɗɗo newiɗo hersayiɓe kamɓe senna ousmane en ara yiwgol ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴetti geɗal maɓɓe wiyeteɗo ruqayya okkiɓe kamɓe senna ousmane fillama wondema aduna on depuis o fuɗɗa wi'ede aduna yani depuis annabi adam ha hewti en enen ha hande heɓaki neɗɗo goto jombuɗo ɓiɓɓe annabajo ɗiɗo sina senna ousmane yani o jomba ɓiɓɓe annabajo ɗiɗo sina senna ousmane ko kamɓe tun allah teddiniri ngal teddugal ɗon ko ati kon ɓay nelaɗo okkiɓe ɓeɗo sonnaɓe maketeɓe ruqayya ɓiɗɗo nelaɗo on l'islam on ɓe naati l'islam yimɓe makka ɓen fuɗɗike ɓe soñjude ndaare de en wi hari ko milliardaire ɓe e nder makka kono ɓe préféri yaltugol makka ɓe yaha habasa éthiopie ka yumno ɗen to nelaɗo maki yoɓe yahu ton lanɗon ton goɗɗo toñatake ɓe immi ɓe yahi ton kamɓe senna ousmane ɓe yaade wanno ɓen yani hijra aran o firgol arango ngo ɓe wonoy ton ha nouvelle yalti makka wondema yimɓe makka ɓe fo maɓɓe ɓe gomɗini donc andi allah subahana taala tippino aya ka suratu najim ɓay aya on o janngama ko allah subahana taala inni ɗon jama on e ko ɗe ayeje ɗo woni ko tujabun woni ko hawoto ɗon onon par ce que falaka natugol nder ton fof fi jotingol ɗum on ka raɓɓinɗingol allah yamirno jama on o wi fasjudu wa abudu rabbakum sujjane allah rewon joma moɗon ka suratu najim ɓay o aya ɗo tippike ɓe wi'i yimɓe makka ɓe fof maɓɓe ɓe sujjuno julɗo e kefero tawi ko ɗum waɗi ɗum
ko hakke ko aya on teddi julɓe ɓen ɓe sujji ɗaftagol Allah subhanahu wa ta'ala hefera ɓen sujji tay ko teddugol aya on yani ɓe sujji ɓe andali ko honno ɓe sujjiri tay ɓe anniyaki kono Allah waɗi ɓe sujji tay kulol teddugol aya on andi ko nana ɓe arabu ko haala maɓɓe Qur'an on tippi joni noon ɓay ɓe sujji yimɓe ɓe foppina makka fopp naati l'islam on say senna Usman en yewta yo ɓe artu ɓe yiwa habasha ɓe arta kamɓe yawno ɓen ɓe artoyi ɓe tayna gonga ɓe gomɗinali ɓe yiltiti kadi habasha hoɓɓe wi ɓe yiltino habasha ɓe wonoy toon ha yawgol ngol makka fewndi nam joni noon yuɗen ɓe jombi gueɗal nelaɗo sallah sallam makete ɓe Ruqayya ɓe seni noon Madina joni Madina yahama joni kamɓe fi ferugol maɓɓe ngol en andi ɓe iwrol habasha ɓe senoyi Madinatul Munawwara ma ɓe artu makka ɓe wi habasa ɓe wonti makka ɓe yaadoyi e nelaɗo en sallllahu alayhi wa sallam ala kulli halin ɓe waɗi hijra maɓɓe on kamɓe geɗal nelaɗo on ɓeygu maɓɓe ɓe yahi honto Madinatul Munawwara jon noon ɓe hewti Madina jentoɗen ɗo ndaren ɓure maɓɓe kamɓe senna Usman ko honɗum ndi jawdi maɓɓe waɗi ɓe ndaren anden ndi jawdi ko wonɗen ɗaɓɓude ko yen ɗaɓɓirdi lahara na yen ɗaɓɓirdi aduna en innal noon darnugol étage ji no harmi en innali sodugol conci labaɗi no harmi na ɗum wowruɗen kono siɗen mari 10 000 financen 7 000 on fo ma 8 000 on fo fi lahara financen 2 000 on ko aduna ɗo sabu wallahi heewi e meɗen darnuɓe cuuɗi lagine waɗi karo waɗi étage ji fof muɗum ɓe ronde ɗo ɓe natte fure hara ɓe natali ɗin galleji maɓɓe jeeloye men andi ɓen en wata konti ɗum hande yimɓe arɓe Amérique Europe Angola darni kuɓeje darni building ji ɓe waloɓe maya tawa ɓe nadirtake hay ɗin cuuɗi maɓɓe hay fure maɓɓe on natta ɗon ko hewtugol ka aéroport directement ka berɗe on faami si tawi hara ɓe golluno ko moƴƴi alhamdu wa shukru lillah si wona ɗum konko ɓe darni ɗon ɗum ɗon wontani hedditiɓe ɓawo ɓen yo Allah tawara ɓe naɓorno ko moƴƴi haray senna Usman en janga e sira maɓɓe on ko honno ɓe susirno okkugol ko honno ɓe financiri kaɗo dinal islam